à. Wow, but chị cười không thể. Cái trọ đây là lừa. Hay lên đây nữa. Đây đây lên của Sky. Anh đọc đố. Tôi lên ngay. Challenge จะโหอยู่ปีพาโทไงนี่คือมี challenge มาพลายที่ได้หนอขึ้นเดียวมาเล่นจมูกหนาเฮียยมหนาเกชแนคือบ้านจะโหอยู่ปีมาออฟแต่เจ๊วิ่งที่ได้เอาแต่มาออฟบ้านไหนนี่ออฟเฮียเป้ได้ยมรีวิวจมูกหนังจะโหอยู่ปีจังก็บันไดคือยมหนังปลาได้บอกเฮียยมดอเป้เฮียยมยักจมูกหนังจะโหอยู่ปีคือพอได้บางยมเป็นออฟเฮียออฟขึ้นเดียวคือยมมีจานคมนี่ที่ได้เยอะเต๋อคือทงสะแห่แต่มาดองคือจะโหอยู่ปีมีแต่จะจับหนังนี่ต่อหาเลยnhóm xong chị này đi vô một kỳ như bị ca đây đôi tia thay năng nhưng mà anh phải đây mà này giờ nhóm cho hơi tí cái này wow bà chị cười không thể tao hiên nhám cho mọi người đôi chiếc bò bì tòn anh ta là mày đôi chiếc bò bì tòn thế cái trọ đây là lừa. Hay lên đây nữa. Đây đây lên của Sky. Ôi có bán ra lại. Cho hồi dụ pin ấy cứ tha chơi rồi chứ lại thơ hay sầm khăn nọ khi lần suốt để mà đừng không cầm đây lớn vô bông cả hòm luôn ôi lương đâu thế này vào tật rồi vào tật rồi nọ hay rồi chỉ lòng tật rồi chỉ nhanh nhẹ sao thay nọ này tổng pi chỗ mặn nữa vào cả hòmส่วนบอกแกเนาะคือรสชาติหลังดัดแต่มาลองในตอนนี้ให้สำคัญนะจะโฮยูปีคือน้องโชว์มาปีประเทศอันโดนีเซียติดให้สำหรับผลิตภัณฑ์จะโฮยูปีนี้ไว้เนี่ยคือผลิตในประเทศอินโดนีเซียติดน้องคือให้รสชาติมันก็แท้ช่วยผลิตโชว์ตัวปีสดใช้หมดอย่างไอ้ยำเล้งเหมือนบางปอนกับแบนยำเนี่ยไอ้กับแบนได้ใจก็มากินแต่หนังก็หาแล้วเราไปเฮียยมเราเฮ้ยอะไรสำหรับยมรีวิวมาดองngày là cho anh em bò bì tón yeah 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 nhanh anh đọc đố tôi lên ngay là dùng mà xạ bò tật rồi anh lấy bò cà hông hồi nắng chẳng ngàn nhằm vật tụi mọt mỏng chẳng ngàn là ca review bây giờ chạp tập anh ấy tại không thay này anh ấy chơi chất miền challenge ấy tiết ai comment cầm bàn hay đăng chẳng chúใน video ក្រោយ bye bye អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមថាណាគេធ្វើសំជាងគេអ្នកនៅនឹងបានចូល YouTube